Салом алейкум, бародарlar. Машини фурӯшӣ Opel Astra 1.6, номерош 05 88 93 состояние беҳтарин, удуспӯй шапалок, салоншон беҳтарин. Проблема надорад салонаш. Торпедаша нишон медиҳем ба шумони. Состояние нормальное. Хуб, не торпедаша. Нож ручной. Кормик на нож. Пастухан нормально мешавад. Торпедаша ягон проблема надорад. Хайраллах бошамаш ҷош да. Со. Сивсе азоруш мега будан хардор боша бо гап мезанам. Соҳибаш нарх маълум мекунад. Мисол қисми мотордан мегзарем. Мотори хуб ва бензин тоқа 37 газ не 37 37 мега бо гап мезанам. тоқа бензини холия. Состояние соза. Пустой шапалок. Кому канал? Аймака.